अहानबदा मरुओ पाव मणिपुर यावना स्टेट तरागी राज्य सभा के इलेक्शन जून 19 पांगथोकनबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना नोटिस थोखरे अमसुंग 𝐻𝐸𝐬 1996 के कादर IPS ऑफिसर मुकेश सिंह ना मणिपुर के अनौब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओइरब याना लैरी खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अहानबा मकदा अहुंशमम रुना तरामना उचरी हौजमियाम द पाव मचा खाना पिजरी मणिपुर यावना स्टेट तरागी राज्य सभा के इलेक्शन जून 19 पांगथोकनबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना नोटिस थोखरे मणिपुर की ओइना लाक्लिबा जून की तांग 19 दा लोइगदौरबा राज्य सभा की सीट मेंसिनबगीदमक्ता जून की तांग 19 दा इलेक्शन पांगथोकदौरी ngasi thokiba notification adugi matung inna rajya sabha election gi damakta mirep oigedaba singi mirep che pisan bagi aroiba matam jun gi tang 9 da oigani hairi scrutiny tawba loiraba matung tang 13 da mirep lauthokani hairi jun 19 dana ayuk pung 8 dagina mari fawa bot thadanagani hairi jun gi tang 10 fawada mikhal ki thabak sing loshingani hairi 𝐻𝐸𝐬 1996 के कादर IPS ऑफिसर मुकेश सिंह ना मणिपुर के अनौब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओइरब याना लैरे सेंटर के अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेक्रेटरी द थाबा चरोलमदा 𝐻𝐸𝐬 1996 की कादर IPS मुकेश सिंह बु इंटर कादर डिप्यूटेशन दा मणिपुर की कादर ओइना ट्रांसफर ओइना थाबिनबा MHA ना प्रपोजल थारकिबा अदु अयाबा पीरदुना महापु मणिपुर कादर ओइना चाही अहुम लैननबा अयाबा पीरखिबनी हाइरी इंदो वर्मा सुगनु रोड की हियांगलम वाबगाई लमखाई कैथेलदगी सुगनु फावगी हौजिक चथरिबा लंबी सेंबगी फिबम चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना हकथिंगना चतुना यंगशिनख्रे हियांगलम AC गे MLA डॉक्टर युमनाम राधेश्याम अमदी PWD की चीफ इंजीनियर यावना चतखिबा खोंगचत अदुना लंबी अदुगी एलांखांगपोकपी एरियादा हौजिक चथरिबा कोयलास थाबगी थबक अदु यंगशिनखी लोइनना चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी डिपार्टमेंट की मकोक थोंबा सिंह अमदी मरी लेनबा कंट्रैक्टर सिंहदा हौजिक चथरिबा कोयलास थाबगी थबक असी हेन क्वालिटी लेना अमदी खुमांग यांगना जंक्शननबा खंगहनखी अमरोंदा मफम अदुदा लेरंबा खुंजा सिंह माइकेदगिसु चीफ मिनिस्टर ngasi मफम असिदा मसा लाक्तुना लंबी सेंबा यंगशिनबा अदुगिदमक्ता थागतपा फोंदोकपगा लोइनना थबक असि चही कयागी मतुंगदा पाइखलकपा ओइबना हेन क्वालिटी लेहनबियु हाइबा वाफम सिंह पुखतखी ngasi चीफ मिनिस्टर की खोंगचरदो वखा तारकपदा हियांगलम वाबगाई लमखाई कैथेलगी नौना सागलिबा मफमसु यंगसिनखी लोइना लोइना वाबगाई लमखाई बाजार की कैथेल मतम कुइना लोइशिलुदबना मरम ओइरगा कैथेल फार्मर्स सिंगना टेम्पररी कैथेल दा चिन्ना फमदुना हेंजंग नापी योलंबा सिंह अथुबा मतमदा कैथेल संगादुना इमा सिंह दा सिनरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना लंबी यंगसिनबा लाकपदा फोंदोकलमख्रे हाइरी मणिपुर लेंगा की डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की सेंथांग मखादा थौबाल लोक्रमदा लैबा वाइखो मनी गर्ल्स कॉलेज दा सिंदुना इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 की थौरम अमा ngasi कॉलेज असिगी सेमिनार हॉल दा पांगथोखरे एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट हाइबक टीम दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा वाइखो मनी गर्ल्स कॉलेज थौबाल की प्रिंसिपल प्रोफेसर H मनोरंजन शर्मा कॉलेज असिगी टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाइखोम सभापति देवी अमदी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एनवायरनमेंट नोडल ऑफिसर क़्_ज़ लाइसांगथेमना मथंग सिटना अथोइबा मिथुंग थौरमपु अमदी अखनबा मिथुंग लेंसिंग ओइना सरुक याखी थौरंगी मनुंग चना इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर हाइबा थीमदा नोमगी ओइबा कॉलेज लेवल सिंपोजियम कंपटीशन अमसु पांगथोखिबगा लोइनना मकोक मथंग तारबा महिरोइ सिंह अहानबा ताखिबी डायनामंजुरी अथोकपा 6th सेमेस्टर जियोलॉजी
HNS Anishubada Takiba 𝐶𝐢𝐯𝐿 second semester Home Science amadi ahum suba takibi Khelina Maibam fourth semester Geology HNS ta athoiba mithung singna mana mathum singsu yenthokhi. On 1996 ta sama di oversanana mara biodiversity ko la ko modagi isibida biodiversity ko tam se ni ko obune adi mano beto aduna jiki CBD hai ko na samida convention no biodiversity ki article amot matuna ko no define to bodam ne wa amon ai ne ka je ba de ko da na khalai ta tu ni jiru hai ko jibo maya khena ko maya tu ni ka na har shi ya do according to article 2 ka CBD hai ka biodiversity can define hai ka jibo ko ya ko jin maya jibo ko man ya ko jin ni khena wa aduga le kai mo ki hai ta le ko system ma da ya ba ba ai ba ti ko shi ma ko le ko jin maya khena wa aduga pithri do le ko ma ke khena maya ko la ka na ko na ma do hai diversity na so ba ke diversity ko ba shi ki definition ja ya ma no che do na section na Manipur Press Club Imphal da tang kunhumdoi da Role of NAP 2020 and Career Opportunities ki matangda pangthokadoriba workshop ka mari leinana workshop asidagi fanggadaba khudongchaba singi matangda khanghanabagi damak press meet ama pangthokri press meet aduda UTSM gi Chancellor Mabubul Hokna Fongdokibada how to crack UPSC examination haina special session amaga loinana DM University da pangthokadaba workshop aduna lamdam asigi sel thumdi phiba matik chadaba mahiroi singda kanaba piba ngamnaba pandam thamli University of Science and Technology Meghalaya USTM da karigumba tamningba tarabadi tanabiu mahiroi singi damakta angamba mating pangani loinana physically challenged oiba mahiroi singi higher education tamning labadi madusu thong launa hangna thamli haiba wafum su thamki. We are here with a special reason to include the talents from Manipur, especially those who are meritorious, underprivileged, affected students. And one of the main reasons that this is a place where poor meritorious students can also fulfill their dream. Main parameters of our university is diversity and inclusivity. Diversity, I want to say that if you visit our university, you will find the students from all sections of the society, from all communities, from all religious sections of the society. And inclusivity means that you will find that somebody must be coming out from the building who cannot move properly physically, but we have given the options. Even in our employees, you will find the people who are physically challenged. If you have any kind of desire to go for higher education, and if your children are not unable to take admission somewhere, please you make a visit first. Kairang Nangna Sengatpa Rosani Turf Hanagi Chief Minister N. Birendra Sarugyaduna Ngasidagi Miyamda Sinakri Thoramaduda Alhas Abdul Ghaffar Special Contractor Mohammad Deepak Shah Chairman Manipur Muslim Minority Chesabam Nurjamani Napigani Nurzaman Elias Jeni former Pradhan Kairang Khamidok GP Maulana Jahangir Hayati Mohatamim Jamia Misbahul Ulum Khabaisoi Maulana Amadi Amir Khan Kasmi Vice President Jamaitul Ulama KKK Nasar Yaki. Persons with Disabilities PWDS Singer Interaction Tawagi Program Ama Pangtokre Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipur Sinduna Lamsang Bazada Pangtokiba Thoramaduna PWS Singbu Hena Puning Togataba Amadi Miyamgi Marakta Tinbangamnaba Honabada Hena Mating Panganaba Thoramadu Pangtokpani Hairi Thoramaduda Manipuri legendary singer Dr. Hamam Naba Singh Nasaruk Yariba Singh Aduda interacted Taunaki Amadi Makoibu Puning Togatpa Wafum Kayasu Fongdoki Thoram Aduda Mahagna Nushiba Isai Singh Susaki Maira Paibi Amadi Club member Kayanasu Thoram Adubu Sinbibagi Damakta Nungaiba Fongdoknaki.
Minority Students Association MSA Manipur na sinduna Waqf Board Manipur na aranba tawriba sigi mayokta sit-in protest tawkhri. MSA gi President 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐰𝐬 na phongdokhibada asuk kuiraba matam asi fawba aranba tawriba sigi matakta action lokhatana tana una usanada khangsanadaba amagum tumina leithokpuna kanaroi government na mara leiraba miyoi singbu kangkhatuna thamba asi tasengna government na minority ni khana hanthana yengbani haidaba ngamloi athubada action lobiyu. MPSC na exam conduct toraga logodaba project officers matam gi yanaba hapambana ngasigi Waqf Board Manipur asi amotpana kham thengle masigi matangdasu IPL thaduna wakalagani loina na achumba tawbiyu aranba tawribasi ningde haiduna hanjan laubada tabidraba matamda asawbana maram oirakanda office so lonba na chingba tawduna agitation junction nabagidamagta police na organization gi miyoi khara by name da kokhatlakpa akan mamong da condemn tawi masi khudakta lepkadabani achumba tawbada karigi office loan gani amopana pik thalaba office ama oibegi project officers ani leibada animak famdraba huranbagi maponbu matau kamaina kamdona hanguna thamgani haiba wafam phongdokpaga loinana fage hairabadi laaga fabirulau maduda organization asina akiba leite achumba tawdriba fawba lepa leitana khongjang junction khigani haiba wafam phongdorpaga loinana masida government na tumina sum leiragadi government asisu manipur pangal khunaina boycott tawbagi firep lorokpa yai haina phongdokhi. Board Manipur na aranba tawriba sokwa tawbiyu haibaduni akoina thamdini se aduga loina na akoigi madrasa Waqf Board ase masagi official ki lanai sidina na bunate Waqf Board ase Manipur pangal gini bunna mani thaki sunate Manipur pangal kuna akoigi hairiba masjid ki kabristan ki maktab ki magi phongto pa haksin phangalu asa minai nai mamongda masjid ki maktab ki kabristan ki hapuna singba tawiba se tawbiganu loina na aikoigi hairiba Waqf Board Manipur sida masana aina tawningba tawgani kanana thingba ngamdoribano oza hapingasu hapingasu thuni haiba oza tasde mathakta paliba gamena convention lakhatkadabani amadi loina na Waqf Board ki aikoigi construction na jingbada ato pada aranba tawiba singa se paliba gamena athubada thabak thokki aduga maraksida akoina nungaijadaba amana aduna government na lawzarwa kanda adugumlaba akoigi police ta report pirakanda akoi police room side tagi akoi the station da lakna bo ko kya thamapase tasena laibak thibni puran ro phari ro miyo bo madau kamaina kamdoni station da law hai bano ai bo ki question sa simaga su yamne sena angjaningi lena makhata na sukun allegation kya lagta ragadi MSN Manipur le pangal me ago puno kusam narakanda akoigi haiba personal oina akoi attack tawaiba Manipur pangal gi kunai siki masjid ki maktab ki adugum laba kabristan gi achumba tawbiuna akoi no khong sangsal lisida akoi gi mathakta aram sija leiba miyo singdo tasengna akoi Manipur myang puna yengamina kana aram to mi singa do dan BP ni mo ko hanbalai tana akoi khong sangsal gi gani akoi de freedom tawga chaloi achum bagi damakta akoi Allah na akoi de thawna pina biri akoi ga myam puna maka akoi kumina rakanda akoi khong kya sangsal gi gani hai wo khamse Principal Transport Torobabu Yanindaba Fongtuktuna Class Boycott Toba Yauna Administrative Block So Lonsenduna Khongjang Junction Bahokri Hadakta Kuidringai Mamangda Result Lauktokiba Kosemelauba Higher Secondary Examination da Lengak ki School Singi Marakta Kakching Higher Secondary School na Science Stream da 15 Suba Position Lorotuna Manipur Lengak ki Maingang Lakraba Matungda Chairak Asida Ikhangkhangawdana Manipur lengakna ngarang tholakkiba order amagi matung ina school asigi principal board transfer tawrakibada school asigi khoishawnaba mahiroi singna hawraktuna ngasidagi order asi kakti fawa class boycott tawba yauna administrative block solon sinduna khongjang junction bahokri khongjang aduda mari lenana school asigi students union gi magazine secretary oriba mahiroi moirangtem google na phongdorakibada Manipur lengaki makhada leiba department of education dagi ngarang tholakkiba order amagi matung inna housing school asigi principal oibiribi naurem nomitabu transfer order tholakkiba si yamna laibak thiba thawng amani
थोगललिबा ऑर्डर असी हौजिक स्कूल असी ओइरिबा एकेडमिक एटमॉस्फेयर दा यामना चावना सिंगनबा अकाइबा पीबा अमनी लोइनना ऑर्डर असिना माहिरोइ सिंगी तुंगी कैरियर दा शोखनबनी हगोलकलिबा माहिरोइ सिंगी येंगदुना ऑर्डर असिबु लेंगांगना खुदकता हंदोकपियु mahai tampham sang asida mapangi khutyawa manba political gi mami taba thong ase khudakte lepiduna maharoi sigi punsi kanana ba honabiu order asibu revoke tawdri fawba ngasidagi horaga school asigi maharoi singna class boycott tawbaga loinana school asigi mari lenaba hiram khudimakta anauba admission tawba oiro thabak khudimakta khudaktagi thingjin lagani hainasu phongdoraki खोमजंग अदुदा सरुक याखिबी हंदकता साइंस स्ट्रीम दा 15 पोजीशन लौरखरबी प्रियादाशनी ना नोमाइथेम नसु पेंदबा फोंदोकलदुना हाई स्कूल असिदा मैडम नोमिता से प्रिंसिपल ओइन लेरबसु लेट्रबसु स्कूल असिदी अदुमक लेखिगनी अदुबु स्कूल असिना ओइरक्लिबा फगलक्लिबा फिबम असिदी लेखिबसु नत्रगा लेखिदबसु याई हौजिक स्कूल असिना ओइरक्लिबा फिबम असि महाकना कथोपगा लोइना होना जखिबा कया अदुना ओइबसु ngамlakkhibani हंदक फल लाउथोखिबदा माई पागलकपगी पुन्ना हराउ नुंगाइबा अदुफाउ फोंदोकमिनाबा नंगद्रिङैदा चैरकसिदा ओजासिबु नंगहवरoi मतागुम ट्रांसफर थाबिरकपा थाबीकिबा असि तसेंगा नुंगाइजदे तुंगदा हगोलकलिबा माहिरोइ सिंगे फिबम करी ओइगदौरिगे खलुबदसु माहिरोइ अमा ओइना नुंगनंगबा फाउजै अदुना यारगदी लेंगाक असिना ऑर्डर असिबु हंदोकपिउ हाइनसु लेंगाकी मरी लेनबसिंगदा अपील तौरखि पंदे याबदी ꯀꯛꯆꯤꯡ हायर सेकेंडरी स्कूल दा नाउरम नोमिताना प्रिंसिपल हेक ओइरकपदगी स्कूल असigi एकेडमिक एटमॉस्फेयर दा होंगबो चाउना पुरकपा ngamduna इन कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरी दसु कॉमर्स स्ट्रीम दा मणिपुर पुंबगी ओइना फर्स्ट पोजीशन पुथोखिबदा नतना हंदकसु साइंस स्ट्रीम दा 15 पोजीशन पुथोकपा ngamkhibani ngarang thokiba cherol da yaw-yaw-khiba aikhoigi ꯀꯛꯆꯤꯡ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल बो अतोपा मफमदा ट्रांसफर थाबीगिबा से अखोई छात्रसिंगी मफमदगी याम थीना नुंगाइतबा फोंदोकसे अदुना मरम ओइरगा ngasiगी प्रेस मीट से कौजबने हाइजनिंगबदी हंदकतसु अखोई स्कूल असिदगी पोजीशन पुथोकपा ngammi होय मैडम प्रिंसिपल असिगी लेयमगसु और लेयमजगसु ओयमबा याय ओयमदबा याय अदुबो ngasi asुमाइना तवरकपा ngammibasidi मैडम गी यामना चावबा क्रेडिट अमा लैयेदी मैडम दा पिजनिंगे अदुगा ngasi मैडम सिना अखोई स्कूल सिगी चौखनबगी दमकता मसागी ओइबा कया अमा कथुओगा ngasi स्कूल सिगी दमकता होटनाबिरी अखोई लोइनासु उरी मधुना मरम ओइरगा ngasi गी असुमाइना चौखलकपा ngammibani हाइनासु हाइजनिंगे अदुगा हौजिक अखोइना फंगजखिबा अमादि लौजक अखोई पुन्ना हराउबा फाउबा फोंदोकनिना रिङै मरक्सिदा सुमाइना सरकारना मैडमबो अखोई पुन्ना नुंगाइमिनाबा अदुगुम्बा तांजा अमा पिबिब्रिङै तांजासिदा अतोपा मफमदा सुमाइना ट्रांसफर तौबिगिबसिदि अखोई छात्रसिंगी मफमदगी याम थीना नुंगाइतबा फोंदोकजै अमदि अखोई ngasi ओइरक्लिबा फिबम असे मैडमना सेमगतिबा मैडमना तौबिबसिंगदुदगी अखोई सुमाइना लोय लेरकपा ngamjabane aduna ngasi मैडम चटखबदी अखोई लेहौरिबा छात्रसिंगी ओइरकदबा मतुंगदा तारकदबा फ्यूचर मखोइदा करी ओइरकनी हाबदो अखोई याम खल्लुबदा अखोई नुंगाइजदे The All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee Amukok Manipuri Muslim Nupi Samsat Begum Chaudhurina Silchar Dagina Dimapur Fawba Train da Chatpagi Lambida Harassment Chathar Kibabu Akan Bamong da Yaning da Fongdorakli Amukok President SM Jalana Fongdorapada Samsat Begum Chaudhuri da Pechigam area da Miyoi Kupu Amana Physical Amadi Verbal Abuse Chathar Kibat Thong Akan Bamong da Yaning de Democratic Society Asida Madugumba Thong Adu Thopam Thoktabani Maramaduna Athobada Thodok Aduda Chainaba Sing Akanaba Matamda Manungda Faduna Chaira Pibiu Haina Apel Chaurakli Manipur lenga ke Directorate of Environment and Climate Change ki Senthang Makhada Thobal Lokramda Leiba 𝐻𝐸𝐯𝐿 Girls College na senduna International Day for Biological Diversity 2026 ki thoram ama ngasi college asigi seminar hall da pangthokre Acting Locally for Global Impact haiba team da pangthokhiba thoram aduda 𝐻𝐸𝐯𝐿 Girls College Thobal gi Principal Professor H Manoranjan Sharma College asigi Teachers Association gi President 𝐻𝐸𝐯𝐿 Savapati Devi amadi Manipur Technical University ki Environment Nodal Officer 𝐻𝐸𝐯𝐿 Laisangthem na mathang sitna athoiba mitung thoram mapu amadi akhanaba mitung sing oiki thoram
gi manung channa inspired by nature for climate for our future haiba theme da no magi oiba college level symposium competition ama supang to kibaga loinana mako mathang taraba mahiroi singi ahanba takibi daina manjuri athokpam 6th semester geology HNS anishuba takibi G Yashika 2nd semester HNS home science amadi ahom shuba takibi Khelina Maibam 4th semester geology athoiba mitung sing oina manamathim sing su yentoki Principal sa bada sa consumption da waktu bili na lowi particularly ang yamna nuway zabadi kapsing public school di mahi iroising ay batay yang no riba aduga kawayan yaw riba no zasing gi guidance ki makada bili azuna asigi sport painting competition sa sa yariba aduga makhoi mo mayam stage gi laiba meron sing asida biodiversity importance sa sigaran ba aduni yan maru way ko ang kanzaraga lang sing kitang focus iraga ay wahi amani daw may kamjame aduna issuing ay ba tayo ang dito ako na yamna maru yo ko ni ako yawi bise aduna pambising amadi biodiversity sa idi terrestrial wagera aquatic wagera ay budi singi jiba sangsari jiba sing wagera natraka phandi wagera mayam sing asi coordination mayam da iruina aikoi hingminabani aduna hainu mayam sing asi gi amaga loina mari se ek kainu matamda imbalance kawi madu thola aw matamda tama negative impact mayam duni akoda asi sakhu pidana asi sai hairiba global warming aduna inga sawala iba ising mosal iba kali mayam sing se hairiba sing asi di ising warong sit wala yawdragadi hingga sudah berlina ikut dilakar maling di minum mayam sedikit horor iba mayam singa particularly na kuina hai diversity di masih consciousness hai di masih di maranda kang bese ikut yang maru boy sini aduna kesita tumalaga mai adiba akan maju cacat kalau matungga mai khoma ma khol bote tong pura kai bu yumi kasing hauga aduda hawri ime ba adu hai usi ku le thega di sai khonang pa mi do hawri do ime khonang ji le thega di sai puri ngai do international biodiversity boy gira world environment day boy sira mayam ko gi musim world limit apna palan do do mayam sun lak ba ta ko musim sun sali palan sun tong sali adu so ko sindi as a human ai sasna ai gi responsible yang mentai yang na ina putri maka na mentai to kerja hai betune betune kandis ai suruh hang kuda lai bu matam sibong da ina putri mas da tungge generation gi nta ai na kai to ro mu ba pun de ko mun sen do se adugi wa khana du corona bi hona ba tindugi matunda mutumi nai ko na ai sumu program se ko na sponsor ko se ga ja ka da ko sumu to ja ga khanna ni se ha bi am sen ha equina khalibi equina yam singna ha akuna sum as a human being equina khanma ka da pithibis da koi lai ri koi lai ga ngai ko ko su bu ko but equigi pithibi ma si gi surface ta kari tawige pithibi surface ki makha da lainung da kari tawige amri surface ki mata ta atmosphere kari orige shapi yam koi ni hin khandu dai tare adu pipike da ni ba me amuda sum jo piri jeeva singna phadi ki depend to habitat singna ai lebon iriba ai da tangai kingiba phundugi jarago fidi am kan important ora सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी विष्णुपुर अमदी लीगल एड क्लिनिक थांगा करांग अनिना पुन कुत्समनरका थांगा खुंजिम लेकाइदा लेबा चिल्ड्रंस मॉडल एकेडमी दा नोंमगी ओइबा माहिरोइ सिंग अमदी ओजा सिंगी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोक्रे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की मखादा इंडिया पुंबगी ओइना पाइखलकपा सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य हाइबा थोरम अदुगी मनुंग चना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की मियेंग मखादा पांगथोकपनी POCSO Act 2012 ता हेन्ना मियेंग थमलगा पांगथोकपा थोरम अदुदा समम इब्जेन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बिष्णुपुर विनेश्वरी माइबम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बिष्णुपुर लाइश्रम सोवा सिंह हेडमास्टर चिल्ड्रंस मॉडल एकेडमी थांगा अमदी निंगथौजम नीलचंद्र सिंह असिस्टेंट हेडमास्टर चिल्ड्रंस मॉडल एकेडमी
Thangana President Member Oina Dice Fomki, Ramananda Singh Chief Legal Aid Defense Council na Thorum Adugi Mapumoiba Resource Person Oina Prohibition of Children from Sexual Offense POCSO Act 2012 ta wa ngangduna Mahiru Singh amadi Oza Singh bupuning lausing fanganki. Internationally PTV da India ka natana adudi legal penalty do am chawe ko aduna ai ti kyam court में हम नहीं को सी उरान जिन पे कोर्ट पे गए स्पेशल में ना थोड़ा सु तो ना बा अदुगा ऐसा ना तो ना बा स्पेशल कोर्ट हाँ वो तो की मतलब था फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना हम सुहान है मणिपुर दा अनी ले फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 and 2 ना फास्ट ट्रैक एडियम 2 ना चला हुआ मैं आना कल ले को कैसे कोई ना सामने चले डिले तो गए ना तो उधर ना कोर्ट नहीं को पर सरकार kita kita Obama Section 19 है ना उसी की X दे आई को X से हम यहाँ बनाते some odd 30 plus 34 क्या है ये तो 34 नंबर यहाँ बनाते हैं Section और इन्वेस्टिंग सीने को ना तो any person है को सीना offense है मायना अंगार मुझे चतर भी है हाई को खाना से ट्राई पानी की मक्का वाले का हम बाव रंग भी अतः बता मुझे चतर भी है इन खाना बात दिवा ताको करवा अदुगी पनिशमेंट ले को अदु ताको भी सो एक खाने ना तुम्हें ले चल रही है सी नहीं माय पास ये मैम जो है भी अदुगी ना 6 months को 6 months जेल लगेगा प्लस फाइन ले को मुझे मैं आऊँगी छात्र छात्री आराम से इनकी दिगाई तो नहीं मुझे चतब मुझे खाना ताको करो स्कूल तक हम तो है लिखा इंसिडेंट हम तो है इंस्टीट्यूट तक हम तो है ताको करो 1 year का बिना पनिशमेंट से अदुगा विद फाइन Section 21 ना punishment हमारा ले वो कहीं नहीं गया स्कूल तो जरूर सलाह सिंह जिधर की sometimes we do poster and sign campaign को promote होगा अदु यार कभी कोई police station तो जो है अदुगा यार बा major public area लगी CCTV camera वो install तो है वो सीजना है exactly करी तो बिगे तो वो फंगेगा अदुना नोई costly affair नहीं है तो वो Hairok Higher Secondary School da midday meals ki chak tha humlom thonglamri hairi Hairok apunba club high AC ki president Wahingbam Jeevan Singh na khoyek piduna thadorok cherol amada Thobal district ki manung chanalaiba apex body ama oriba Hairok apunba club na Hairok ta lairiba government school aided school amadi private school pumna makta quality education purakna ba haiduna mamang chahidagi yengsinduna lakli handak chahi ki oina su April 2026 tagi hauraga school visit chatpa hauki loinana akaknaba pawama fangbadagi Hairok apunba club ki president galoinana team amana Hairok Higher Secondary School da visit tawki yamna laibak thibana Hairok ki amata ngairaba Higher Secondary School asida PM portion gi makhada midday meal January 2026 tagi March 2026 fawa midday meal gi chak thonglamdaba thengnarapani Hairok apunba club ki thomi singna school asigi vice principal da midday meal chak thongdabagi clarification ma PBU haina numit tarani matam thaki hairi adubu yamna angakpa amana school dadi chak thongkhibagi evidence piba ngamdraga Zerio Thobal Zone 3 da tha khudingi student Chahumda matam chana chak pijaki haibagi utilization certificate khara puthoraki vice principal na PM portion scheme gi makhada satra chahungi namada midday meals karbar oina tawrabra haibagi chingnaba faure ngasi maksu Hairok apunba club ki makhata na Hairok Higher Secondary School da PM portion scheme gi midday meal mapum fana inquiry tobinaba haiduna Zerio Thobal da Hairok apunba club ki site gi complaint nama pishin basu laikre Hairok ki angang singsu mapung faba mahi masing tambang ngamnaba Hairok apunba club na honajariba asida Hairok Higher Secondary School asigi vice principal na angang simbu lambi lana chingbidanaba khangalakli
ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯈꯨꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯁꯤꯡꯄꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯦꯝꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯊꯣꯡꯂꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯝꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯏꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13 ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ एजुकेशन सिस्टम असिदा प्राइवेटाइजेशन हेन मरु ओइना माइ ओनसिलक्पा असिना मरम ओइरगा लमदम असिदा लैंगाकि लैरिबा महिरोइसंग सिंग असि मयेंग तारकपगी फिबम अमदा लाक्ले मरु ओइना इम्फाल दा लैरिबा लैंगाकि स्कूल सिंग असि स्कूल मरी मंगादगी हेन लैसिलक्त्रे हाइबा याइ अमदि लमदम असिगी लोइजिंग लोयागी मफम सिंगदा लैंगाकि स्कूल सिंग मतिक चाना लैबगी चांग वांखलक्पगी ममिसु चांग तारकली अदुमपु लैंगाकि ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम दि यामना फजबा मओंग द एजुकेशन अमदी हेल्थ अहेन मियेंग चंगबा अमा ओइना चाही खुदिंगी बजेट हेंगलिबनी अदुबु लमदम असिगी ओइना लैरिबा लैंगाकि स्कूल सिंग असिगी ओजा सिंगना लोजिंग लोया द ट्रांसफर चटनिंग दबा मरम ओइरगा लोकल एमएलए अमदी माइ लेननबा ऑथोरिटी सिंगना वानोंबगी थबक चथरकपा यावना माहिरोय मरांग कायना लैबा लैंगाकि स्कूल सिंगदा ओजा मसिंग सुना लैतबगी अवाबा कया अमसु मायोंगदबा लत्ते मरमदुना हौजिक पालिबा लैंगाक असिना इम्फाल अमदी लोइजिंग लोयादा लैरिबा लैंगाकि स्कूल सिंग असिदा पॉलिटिकल गी अखुबा मियेंग थादोक्तुना माननबा मियेंग अमदा ओजा मतिक चाना थंबियु अमदी स्कूल सिंग असिबो योखननबा होनबदा मणिपुर लैमिनरिबा मियामना सरुग यामिनसि हाइनसु महांगना फोंदोखि ngasi thawam adu da hawdoktrngai mangoinana mahiroi lubasigi firal chingkhatuna miyamna firal gi mafam da ikai khumnabasu utki thawam adu da manipur university gi department of manipuri gi assistant professor dr naurem sanatomana athoiba mithung ems gi president longjam thonglena thawamapu lipul gi president somrendra thokchom इकल की प्रेसिडेंट नाउरम मेमा अमदी लैचल की प्रेसिडेंट कमला थोकचोमना खनबा मिथुंग लेन सिंगोइना सरुक याखी थौरम मदुगी सरुक अमा ओइना माहिरोय लुप असिगी थौ पुरंबा सिंग सीएसओ अमदी इमा लुप सिंगी मरुइबा थौमी सिंगी मफमदा अचंब खुदोल तमदुना इकाई खुमनबा सोतकी लोइनना थौरम मदुगी मनुंग चन्ना लमदम असिगी थोकलिबा इरांग असि लैखिद्रबा सिंगी मफमदसु माहिरोय लुप असिगी थौमी सिंग यावना मियामन मिनिट अनि चुमिना लेप्तुना अवाबसु फोंदोखी अखोइना लाइरिक तमलिबा मतम अखोइगी एजुकेशन सिस्टम असिदा लैरिबा एजुकेशन सिस्टम जे खोइगी मरुइना प्राइवेटाइजेशन हेन मरुइना ओनसिलक्पने मरम ओरकांदा लैंगाकी लोइसंग सिंग अमदी लैंगाकी तोंगान तोंगानबा लोइसंग कयादा मराइ चाइथरकबगुम कोइन उरी मरुइना अखोइगी इम्फाल मनुंगदा लैरिबा स्कूल सिंग असि अखोइगी लैरिबा स्कूल अमा अनि स्कूल अनि अहुम जदगी हेना खितंग येंगबदा लैंगाकी स्कूल नि येंगबा मतमदा मखोइ खरजे ममिंग थारबदा टीजी अदगी बोटोन्सना जोनोस्टोन सीसी अदगी हाई स्कूल दा कैसामतोंग हाई स्कूल वांखै हाई स्कूल लैरिबा स्कूल सिंग खरसी नतना गवर्नमेंट की स्कूल नि अदगी गवर्नमेंट की लोइसंग ने हाइबदा एजुकेशन लाइरिक तमफम संग ने हाइबदा मखोइ अमनि जे थेक्लकपा नतना यावरतबा असी ममी यामना समझलकपा मसी करिगिनो गवर्नमेंट की ओबा पॉलिसी प्रोग्राम ददी यामना फजबा मखोइ की ओबा पॉलिसी प्रोग्राम दी एजुकेशन सिस्टम असिदा हेना मियेंग चंगबा मदी हेल्थ मियेंग चंगबा गाना सही खुदिंगी बजेट हेंकतना हापकलिबा मैम से अखोइगी रमदम सिदा योबा मतम ददी एजुकेशन सिस्टम जे इम्फाल स्वाइदा लैरिबा खरजे खतंग नतना अतोप अतोप लोजिंग लोयादा लैरिबा अदगी बफर जोन एरिया दा लैरिबा हुजी बफर जोन एरिया ना खाइदुगा लैरिबनिना मसिदा लैरिबा स्कूल सिंग सिदा ओजा सिंग ट्रांसफर चनिंगदबा लोकल एरिया लोकल की एमएलए सिंग अदगी लोकल की अथॉरिटी सिंग तर वानुमगा मफम अदगी हेंतोक निंगदबा अखोइन हाइजनिंगबदी एम्स दा हाइजनिंगबदी ओजा स्कूल महिरोय मरांग कायना लेबा मफम दा ओजा थंबियो हाइबनी ओजा महिरोय लेतबा मफम सिंग दा ओजा थमुबगी कानबा लेते अदुना अखोइना एम्स दा सतुनि येंसिंजबा मतमदा लोजिंग लोयागी मफम खरदा वांगुदा अदगी सगांगदा मय लंबिरोम दा हाइथरकांदा अखोइगी गवर्नमेंट स्कूल दा छात्रदि हमना मरांग कायना लेनबा स्कूल सिंग अमनि थेंगदब नते खोइदम इवन अंजोरोम दा लेबा गवर्नमेंट स्कूल सिंग लेबा इथम मोइरांग कुरेल दा लेबा स्कूल सिंग दा गवर्नमेंट की स्कूल दा अदुक मति यामना फरे छात्रना मयाम तमनिंगबा महिरु सिंग मयाम तमनिंगबा लेरकांदा ओजा सिंग लेतबी खुदोंग सातबसे अदुक मति मायोंग नै अदुना लेबिरिबा पालिबा लेंगाक सिनसु अखोइगी ओजा महिरु लेबा मफम सिंग सिददी अखोइगी पॉलिटिकल की अखुबा मिटिंग येंगदबिदा लेरिबा ओजा सिंग सि मतिक साब ओजा सिंग सि लोजिंग लोया दसु सा मानबा मफम सिंग दसु थाबिदुना अखोइगी अपुनबा मणिपुर अमा अपुनबा तुंगम सकी
खुनाय अमा संग मपुंग फाब खुनाय अमा ओइरकना बु होनबदा अखोई पुनमंगना सरुक यामिनसी अदुगा लेबिरिबो ओजासिंग गवर्नमेंट की तोंगान तोंगान बा सेक्टर दा लेदिबो ओजासिंग नसु थमोइ सेंग अखोई महिरुसिंग बु सेमिनबदा थौदांग यामिनसी हाबो वाफम सिंग Chingi Yelhomi Chilena Warpa Kudong Chada Bamatanda Amadi External Force Technaminabada Kudakta Angamba Mating Pangnaba Sem Saduna Lady Haina Socialist Students Union of Manipur SSUM Maiketiki Fundura Kibagalunina Village Guards Singda Chana Tanaba Mating Pankri Nasis Shanghai Namdaida Ladiba Village Guards Singda Kulgi Mui Singapuna Wari Watai Sanaduna Achet Pamari Ama Sagat Kibagalunina Socialist Students Union of Manipur Maiketiki Tongan Tongan Bachana Tanaba Matotaba Polam Singadu Kusinaki Thoromaduda SSUM President S. Yaimana Hai Rongmai Naga Council Rongmai Naga Lufom Kusan Naraga Fudilza Ladiba Ichilinau Singda Amana Amagi Awaba Tarakpa Matamda Mating Pangbani Masina Arabi Mating Chunate Masidi Ahobani Ekoi Masel Marata Ladiba Ichilina Wabagi Mari Adu Hena Jetsin Bahonabani External Force Amana Yellow Furuki upon Asida to Gairakli Bag Ka Henba Thong Chatarakli Basi Tengina Ba Same Sadun Laminasi Jingilam the Waraga Tampaki Miam Yenduna Lagidabanate Tampaki Miam Suwaraklaba Matamda Jingi Ichilina Singna Angamba Mating Panglapa Hibasi Achepa Philip Oiminagani Ngasi Mating Pangliba Asigumna Tongan Tongan Mamafam Singda Chatuna Angamba Mating Pangani Achepa Philip Amadi Aikogi Amata Oiba Mari Adu Sagatkani Masida Laibak Miam Musu Angamba Mating Pangbiu Haiki Rongmai Naga Youth Organization Manipur NTL Vice President 𝐶𝐤𝐯𝐞𝐿 ꯊꯥꯏꯃꯩꯅ Tampaki Ichilinau Singh SSUM na Aikoi Puna Hingminasi Amana Amagi Mating Pangnagabani Haibagi Wakalonda Angamba Chana Thaknaba Potlang Kaya Village Guards Singda Mating Pangbirapa asi Yamna Nungaiba Fawi Masina Aikoida Putning Hena Chauthokpa Haibadu Oi Makhatana Aikoi Amata Oiduna Lamdamasta Thogliba issue asi solve Tawlaba Honaminasi Haiki Singilamda Waraga Aikoi Tampaki Lady Basin now sing Sina Aquina, Yenduna Dum Lay Yagadra, Natraga, Tam the Warakanda, Aqui, Laser Lady Bachingi, Miamna, Amadu Yenduna Labang Yagadra, Yaro, Kedon the Yaro, Leminarpa, Hominarpa Mayam sing say quick, Punsimbani, Iram them Sikana Bagidama, Achepa Pire, Lominasi, Habasima, Tamzaragatis, Iram them Sidesida, Toiba, Asigumba, Tandu Laitada, Filmasi, Kanagumba, External Force, Amana, Aqui Hana, Laseramiba. Indigenous oiba miyam sing se khaibum tahanabagi adugumba kuzul thorang ama tawraklabra haibase masi singadaba ngamde asigumba external force sina tugairaiba aikogi indigenous oiba miyam sing sibu amaga unaba yadaba amaga thajanadaba mari ama sagalapagi mong ama leibase masi aikoi khudaktagi thinganaba amadi aikoi hana leijarami bai paipugi mari se tanaba yadaba mari amani haibado madu utpagi adugumba Kongtang aduni ekoina lokotchabasi lakadoriba makhataba kongtang sing asidasu ekoi laseriba ekoi SSUM amadi Rongmai Naga Council Nagagi sinina punamaka pulle haraga ekoi lekai da mating pangminabagi kongtang asi ekoi soidana lokotchage miyamdasu mating pangbi chine na mayam na lapiraga ekoi village guard singi indigenous sing ekoi amata oina ekoi hingdaba yade haina aduge wakhanda laktuna angamba sathak khara puraktuna Ngasi sakmai ju khangnare aduga ichini naw miyam wakhan puning chau sathok pibigi damak tasu thank you so much masigi wahai thamjaraga ichini naw singbiru ika khunba Mai chang naina laktababu yaningdaba phongdoktuna Wangoi da leiba Imphal West to Electric Officer Electric Consumer Singamadi Wangoi apunbagi club ama oiriba Young Development Union Club YDUC Wangoi gi thomi singna pung kunmari gi manungda mai chang naina tharakadabani haiduna Khongjang Junction khri Tungda Khongjang Junction ba miyoi singa Wangoi Substation Office asigi Manager ga Young Development Union Club thomi singa amadi Electric Consumer singa mai chang naina laktabagi matangda wari sanaba loraga tholakpa The Paumi Singa Unaba Amada YDUC President Sagosem Achobana Fongdor Kibada Mai Line Sing Asi Mai Chang and Laktabana Normagi Pung Kungamari Nasaba Asida Pung Taragani Toy Mai Laktabasi Yamna Awaba Kaya Mayok Nari Amadi Hauzik Matamasida Mai Asidarka Yamna Oiba Posak Amani Haina Fongdoki Amata like Pavi Adraba Amadi Hauzik Matamzida Maigi Darkasi Aduki Mati Wangaba Matamzida Maiji Asana Sam Naidaba Siguma Pimzida Pena Davagi Pazaiba Unazavzida
मैनेजर ना हाइबना मई नुंगाइतबगी मरमजी मोइना मोइगी ओइबा टर्मिनोलॉजी दा मखल अमनी दा हाइ मई नुंगाइतबगी मरमजे मखल अमना ट्रांसफॉर्म डिस्कॉम खाइदोखिबगिनी हाइरिबा ट्रांसफॉर्म डिस्कॉम खाइदोखबजिदा नाकल अमदा लेरिबा ट्रांसफॉर्म गी साइडना मई जी फेलर वरकनी अदुना फेलर वरकने हाइदना अमना अमदा ताइसनरकांदा हाइरिबा मोइगी स्टाफ सिंजिजु तामियाम द पिरिबा मई सांगे मयाम लोय खंबिरमनी मसे ट्रांसपेरेंट होइना थंब पोनी अखोइनसु अदुबो मदुदा येंगजो दुम खंबिगनी मई जे याम थिना नुंगाइत्रबनी असुयाना मई नुंगाइत्रबजिदा प्रजा मियाम सिना असुयाना खांगा अदुगा नोमगी रेंटल दुति अदुम पिरिबनी अउना प्रजा मियाम जे ngasiदी मई जे याम नुंगाइमंदबदगी मई जे नुंगाइननबगिदमक्ता मैनेजर उनबा लापसदा मैनेजर ना हारिबजिगी मतंगदा फुल्ली कमिटमेंट तौब ngamdabadagi अखोय कवादा सलगा एग्जीक्यूटिव आदि मोगी सबचाना फुल मैनेजर हाइगद्रा कवागी एग्जीक्यूटिव से उनरगा जी उनरगा मागो ओइना वारी जे मखा सथन नबगिदमक्ता मई नुंगाइना नबगिदमक्ता लंबी जे प्रोसेस तौरसी हारगा अखोय हुजी कवादा सकनी कवादा सलकांदा कवादगी अमु हदी एमडी ओइना मैनेजिंग डायरेक्टर एमएसपीडीसीएल गी मा तंगाई फदन उननबगी हदी लाइनअप ने अखोयना तौजरैजे मा उनरगा अथुबा मतमदा पुंग कुनमरी गी मनुंगा मई नुंगाइ हंबियो हाइबो वफमदुनी अखोय वांगोई गी प्रजागैना हुजी थमजरिबो वफमजे करिगुंबा हदी मई नुंगाइ हंबियो हारगा सुन नुंगाइ हंबिदबा तारगदी हो निंदबा थौदो आई मथंग मथंग प्रजा मियांगे वाकत ताबी दबगिदमक्ता मदुगी नुंगाइतबा खोंजम के मथंग मथंग समझलकनी हाइबजे हदी एमएसपीडीसीएल सु खंबिबा फै अदुना प्रगति मणिपुरदा प्रॉब्लम जी अमा सॉल्व तौ नमद्रिदा प्रॉब्लम अमा मल्टीप्लाई तौबजे फत्ते हाइबो वफमजी खमजबगा लोइनना मसिदी एखोय मियामना मईगी नुंगाइतबगी जे नुंगाइ हननबगी समझलकपगी अहानबा बांग्लादेश की शक्नारब अईबा AK शरामदा लिटरेरी अवार्ड लांथोपगा लोइनना इंडो बांग्ला मणिपुरी पोइट्स मीट हयेंग त्रिपुरादा पांगथोकलगनी पैट्रियोटिक राइटर्स फोरम PAWF मणिपुर अमदी त्रिपुरा ब्रांचना सेन्युना हयेंग नुंचिल पुंग 5 ताबा मतमदा अगरतला प्रेस क्लब त्रिपुरादा पांगथोकदोरी फोर्थ डॉक्टर थियाम सुरेश लिटरेरी अवार्ड 2026 लांथोकपा अमदी इंडो बांग्ला मणिपुरी पोइट्स मीट 2026 ता अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुयाबा लाखिबा लंगथबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA कराम श्याम ngasi नुंथिल अगरतला एयरपोर्ट PAWF त्रिपुरा की थौमी सिंगना हराउ तरामना ओखरे निंगसिंग बयाबी थौरमसी सरुक यानबगिदमक डॉक्टर थियाम सुरेश लिटरेरी अवार्ड 2026 के अवार्डी बांग्लादेश की सकनाइरबा अईबा AK शराम मणिपुरी लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर बांग्लादेश की फाउंडर ओइरिबी बांग्लादेश लेपाक की सकनाइरबी अईबी अंजू अयकपम अमदी सेंटर असिगी डायरेक्टर अयकपम बिमोसु अगरतलादा थुमख्रे MLA कराम श्यामबु हराउना तरामना ओपगी थौरमदुदा PAWF त्रिपुरा ब्रांच की प्रेसिडेंट खैट्रिमयूम माधवी फाउंडर प्रेसिडेंट गुरुमयूम बिप्लब शर्मा असिस्टेंट सेक्रेटरी सारिट अहोंगशंबम लैना तखिलंबम अमदी पब्लिसिटी सेक्रेटरी अनुपम सिजे गुरुमयूमना सु सरुक याखी लाइब्रेरी एंड स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन लिस्पो हियांगलम वाबगाई ने सेंजुना चथरकीबा कुनगतरुक शुबा आरामम सोमरेंद्र निंगसिंग कुमोन लीग कम नॉक आउट कैंडल वाइज ओपन कांग टूर्नामेंट 2026 ngasi homni chana numita KKCO हियांगलम लेकाइना वगबती वाबगाईबु पांजिन तरागा मरिगा तरुकता थोइदुना हियांगलम लेकाइना माई पाखरे हयेंग SSU सिंगजमैगा LSKB वांगोइगा सानरगनी हाइरी 6th Thobal District Boxing Championship 2026 हौदोखरे Manipur Amateur Boxing Association मावागे मियेंग मखादा Thobal District Amateur Boxing Association थौदाबा ना नोंपोक इंगौरोक Boxing Academy IYC इंगौरोक अमदी नोंपोक पांथोबी मैरापाइबी इंगौरोक का खुसमनना सिंधुना Thobal District की नोंपोक इंगौरोक तलैबा नोंपोक इनिंगथौ पांथोबी कम्युनिटी हॉल दा तरुकशुबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 ngasi हौदोखरे चैंपियनशिप असगे ngasi हौदोकपा नुमिता खुंद्रापम सोवा अध्यक्ष वांगखेम जिला परिषद मोहम्मद टोंबी काउंसिलर सिखोंग सेकमाई म्युनिसिपल काउंसिल कॉन्सम माइकल रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर साई अमदी मोइरांगमयूम चाउबा सिंगना प्रेसिडेंट मेंबर सिंग ओइकी नुमित हुमनि चुकना चथगदबा तरुकशुबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 असिदा टोंगा वेट कैटेगरी सानरोई 30 रोम सरुक यारी चैंपियनशिप असिगिदा
खंगतलब सानरोइसिंगना डिस्ट्रिक्ट की मौत सिंधुना स्टेट की चैंपियनशिप दा सरुक यारुगनी हाइरी मल्टीपर्पज क्लब यांगथांगना सिंधुना थासगी तांग निपानदगी क्लब असगी ग्राउंड चथरकलिबा अनिशुबा एमपीसी ट्रॉफी 2026 स्टेट लेवल 9 मेन ए साइड विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 की ngasi sanakhiba ahanba match ta team A gi AFC Haurebina team B gi LFC lamlaibu panjal aniga amada maithiba piki match aduda AFC Haurebi gi sanaroi jersey number 10 sanathoina sanabagi कुनगे माथोई शुबा मिनिटा पांजुलमा चनकी अदुगा टीम असिमकी सानरोई जर्सी नंबर 7 KH सनायामना मिनिट कुन मंगादा पांजुलमगा चनमंगमकी LFC लमलाई के अमत ngairaba पांजुलदु टीम असिगी सानरोई जर्सी नंबर 15 राहुलना मिनिट यांखै चपदा चनकी बनी हाइरी अनि सुबह मैच तना चार्जिंग FC ना RDO थौनाउजंबो पांजुल अहुंगा अमदा माइथीबा पीखरे हाइरी मैच अदुदा चार्जिंग FC की सानरोई जर्सी नंबर 7 Y नेटिश ना पांजल अनि चनमंगमकी अदुगा टीम असिमकी सानरोई जर्सी नंबर 2 जलसमना पांजल अमा चनकी हाइरी अदुगा RDO थौनाउजंग की सानरोई जर्सी नंबर 5 रोहितना मिनिट कुंट्रागा माथोई कुंट्रा मंगा चटपदा पांजल अमा चनकी हाइरी अरोबदा मरुबा पाव मोहना मणिपुर यावना स्टेट तरागी राज्य सभा की इलेक्शन जून 19 पांथोकनबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना नोटिस तौखरी अमसुंग AGMUT 1996 की काडर IPS ऑफिसर मुकेश सिंह ना मणिपुर की अनौबा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओइरबा याना लैरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोक्चरिबा निमिदांगी मणिपुरी पाव मतंग असे लोशनजरी मियंग ताबिरिबा पुमनमपु अमुका सुहना खुरुमजरी Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi mari gi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics की ओइना registration तौबगी अरोइबा नुमी लाक्लिबा जून गी तारीख 12 नि entrance test ना जून गी तारीख 13 ता फांगथोकनी BCA BSc Computer Science BTech AI and ML गी registration तौबगी अरोइबा नुमी ना मेगी तांग कुन्नी entrance test ना मेगी तारीख 13 दा फांगथोकनी नुपा मचा अमसुंग नुपी मसागी hostel की खुदोंग चाबसु पिजरी SC अमसुंग ST महिरोइ सिंगी tuition fee free ओइजगनी पिजरीबा QR code asida scan तौरगा online registration तौबसु यागनी अकुपा मरो गिदमक मोबाइल नंबर 8132062261 नत्रगना 7005106072 दा कॉल तौबिरक्तुना खंगबीबा यागनी Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA लोइबा ओइगदबनी Fresher अमसुंग Experience लेरबा मियोइ सिंगना apply तौबिबा यागनी हेना अकुपा मरोल की दमक 7005063196 नत्रगना 9366230077 दा कांटेक्ट तौबिरो नत्रगना आइखोगी ऑफिस Sparkle Educational Service second floor North East Window TV building hata New Chikon Road Imphal East Manipur da lengsin biro